This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kibahayeng uba jaktran nakas Shnong Ummar kathan jirang kila pente bau niurang ba ubalai paus nem karta ula jar ngai kat bau dang Leit Shabar ha Shnong Umran men ha kat wai tre ujeliu arja arpusan. Lawang bau ba jak ha jingwan pai na Ganesh Das Hospital ringkat Kibahayeng Hadien jingwan Peit ya kurem ka bakha klung andala poi Umran ula pa pensange e kali na mar jingdon kam Leit bar. Kibahayeng kila ap sipori u but anda ula slam kila leiwat u henrei kim lapsu. Shusho Kibahayeng kila pentip sigi bor pulet berhadu menta ki nongsong Shnong ke Ummaru kidang wat di uha kita gi benta bauja bat ki jaka bamarjan. Tasi dang wan wat Shnong. Marwat iki bajak tron namar akan negalat di Mordon ne Umran. Ya. Persiang menewat pin katat. Kibahayeng sem pak jom Shnong mah. Ni daru. Rai pihak na grup pan jadi buat. I dai baca. Agaknya dicekahi dan jom kanega. Abah ne lat Mordon harum jom Shnong. Agaknya dicekah bayi Shabar. Dia hatu pamit bayi ong ba banawan apo karena sudah Shillong bestom dan diklung basa apo ICU di ong ya ibahing ba terse ne Shphang Leit Shabar adalah ni ne Peit ya tagadin bayi Leit Shabar mi isu beriur Ummar su atau pasita hero Ummar dilawat menterlap din kan. Hadien, Peit bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut Peit ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.